Na predklad Republičnog štabu, opštinski krizni štab Šid utarhnul odluku o pozarjadovim stanu od Viljivoh, a na predklad Vodov Vojvodini utarhnuta pozarjadova i počala porjadna odbrana od Viljivoh riki Savi na području opštini Šid. Nješka večar u Horodskim parku pred budinkom Srednje tehnične školi Nikola Tesla u Šidze diplomu o zakončenim školovanju na svjatočnosti do stanje 105 maturanti. Ponzelog večer u kulturno-obrazovnim centre svjatočno uručeni diplomi 99 maturantom Šidjanske gimnazije Sava Šumanović. Nješka malu maturu zakončeli školjare 8. klasov osnovne školi na području opštini, a konječni rezultati budu poznati 26. junija. Za njih u dvoch srednjih školoh u Horodu obezpečeni 210 mjesta, keďže požadajú nastaviť školovanje u Šidze.